Ingabo z'Uburusiya zafashe umujyi wo muri Ukraine. Ingabo z'Uburusiya zafashe umujyi wo muri Ukraine, umujyi witwa Ukrainst wereye mu ntara ya Donetsk nyuma yo kurusha imbaraga ingabo za Ukraine. Ikinyamakuru RIA Novosti gikwana na leta y'Uburusiya niyo cyemeje ko uyu mujyi wafashwe, gisonaho kandi cyabonye amafoto y'abasirikare b'Abarusiya bazamuye ibendera mu kirombe giherereye mu burengerazuba bwawo. Ukrainst utuwe n'abantu bagera ku 10,500. Ni umujyi kandi uri mu birometero 4 uvuye mu isangano ry'imihanda iri hagati ya Garamoshi Tsukurishka, kandi wifashishwa cyane cyane nk'inzira y'ibikoresho byoherezwa ku ngabo za Ukraine zirwanira mu gice cya Donbass. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya iheruka gutangaza ko ingabo z'Abarusiya zari zikomeje gukura iza Ukraine mu bindiro by'ubwirinzi zashinze muri Ukrainst, gusa ntabwo iremeza amakuru y'ifatwa ry'uyu mujyi. Iyi minisiteri kandi yasobanuye ko mu masaha 24 ashize yishe abasirikare ba Ukraine 475, iburizamo kandi ibitero byabo 8, kandi bahombye n'imbunda nini 5 zirimo M777. Uko urugamba rukomeza muri Ukraine nako ingabo za Ukraine nazo zigaye ibitero mu ntara ya Kursk mu burasirazuba bw'Uburusiya. Gusa iyi minisiteri tariki 16 Nzeri yatangaje ko Ukraine imaze gutakariza abasirikare 13,800 ku itariki ya 6 Kanama 2024 mu gihugu cy'Uburusiya muri Kursk. Nubwo uyu mujyi wa Ukrainst wafashwe, ariko ntabwo ari yuko Ukraine koko birugaragara ko inamari yo gutsindwa intambara uko bukeye nuko bwije, kuko abenshi bagenda batangaza ko umujyi wenyine ubura gufatwa ubundi byose bikarangira. N'umujyi wa Prokhovysk ariko nawo ureyegejwe ndetse uragerejwe, dore ko intambara hafi yawo ibisasu byirwa byihuturaho. Aho nabwo ko nanone umujyi wa Ukrainst uri mu gace ka Donetsk, nabako uri mu karere ka Donetsk. Ni umujyi uherereye mu karere nk'uko tuvuga akarere ka Kicukiro, ariko abari kanini ariko bafitemo umujyi rero witwa Ukrainst. Uwo mujyi wafashwe rero n'Uburusiya, ariko nanone nabwo ko uyu mujyi irimo inzira yajyanaga ibiribwa n'ibikoresho ku ngabo za Ukraine ziri mu bice bitandukanye aho bizirwanira n'iz'Abarusiya. Nubwo intambara yisunika ijya mbere mu Burusiya, ariko naho birakaze n'ibyoroshye, dore ko muri Ukraine nayo yateye Uburusiya iturutse mu burasirazuba igafata umujyi wa Kursk. Gusa uyu mujyi urimo ibice byinshi nabwo ngo bivuga ko biri kwamburwa Ukraine uko bukeye nuko bwije, kubera ko ibice byinshi harimo nk'ibice bigera muri 11. Ubwo navuga umudugudu mito yese imuri hagace ka Kursk, uko hagace ni kanini cyane. Ni umujyi ufite imidugudu myinshi, dore ko yavuze ko Ukraine yafashe imijyi igera ku 100 irenga, ariko ubu ngubu igenda iyamburwa. Nabwo yayikorera byose nubwo bemeze bitya, ariko n'ubundi ngo nta Rwanda udakoramo. Ukraine nayo igenda yirwanaho gake uko bukeye uko bwije, igira ngo irwana igihugu cyayo. Gusa bivugwa yuko nubwo Ukraine irwana ikabasirikare bayo bo bakomeje kwashirira. Amakuru avuga yuko muri Ukraine nubwo irwana yateye agace ka Kursk mu Rusiya haguye abasirikare basaga 13,800. Bose ni benshi cyane, umubare w'abasirikare mu basirikare ni benshi, ndetse ni na benshi ku buryo utabyumva, basaga 13,000. Kandi binavuga yuko abasirikare bazengurutswe bagoswe ku buryo nta hantu wabona umenera, ku buryo Urusiya ugeze uyu munsi burwana n'abasirikare bubagose nta ucika, bamwe bagahitamo kwirasa bagapfa nk'uko byatangajwe n'umugaba w'ingabo z'Abarusiya. Akavuga yuko ngo kugira ngo bishyikirize Abarusiya bahitamo bose kwica bagapfa bakasiga ubuzima. Abenshi batangiye kubura ibyo kurya, bavuga ko batangiye no kurisha bamwe kurya ibyatsi, ariko nta makuru avugwa y'abafungiwe muri kano gace ka Kursk. Abasaga 13,000 barahaguye, ukibaza niba 13,000 byaraguye muri Kursk, abandi bose bari hehe? Nabivuga ko bahuye n'ikibazo gikomeye cy'uko ingabo z'Abarusiya zabagotemo. Wajya muri Burasirazuba bwa Ukraine, ingabo z'Urusiya zo zimeze nabi cyane, zirahinda umuriro ku buryo ibisasu byirwa byirunda ku ngo z'abaturage ndetse n'ibikorwa remezo. Ariko nanone abahanga mu busesenguzi bwa politike ya Ukraine ndetse n'igihe video Ukraine yateraga Uburusiya bavuze ko bakoze ikosa rikomeye. Ariko nanone Ukraine bavuga yuko ngiri gushukwa n'ibihugu byo muri Burengerazuba nk'ibihugu nka Amerika, birakubwira ati tera yewe tuzakurwanaho, ugatera ubundi wamara gutera ugasigara usa nk'uri kurwana, ubwira ko bari kurwana ariko nyamara urwana mu nyungu za bamwe na bamwe. Ibi ngibi bigaragazwa nuko Amerika inshuro nyinshi usanga ari ibihugu bijya mu ntambara, nk'uko Libya byagenze murabizi, Afghanistan murabizi, ndetse kandi na Iraq murabizi. Byose kugeza uyu munsi ibihugu bimwe na bimwe nka Iraq nta kiro kimwe bisigaranye, usanga baza bagashuka nk'abaturage cyangwa se bagashuka igihugu ngo tera ikindi tuzakugwa inyuma, tuzagufasha guhangana, tuzagufasha kurwana. Nyamara ukarwana wibwira ko uri kwirwanira, ariko nyamara hari abandi uri kurwanirira.
Amerika ivuga ko yashutse igihugu cya Ukraine ifatanyije n'ibihugu byo mu Burayi byose bigavuga ko biri kurwanya igihugu cy'Uburusiya, aho babwira Ukraine ati ataka Uburusiya tuzakujya inyuma yewe tuzagufasha kubona intwaro ibikoresho n'abasirikare. Ariko uyu munsi abasirikare ntabo bavuze ko nta musirikare n'umwe w'igihugu nko muri OTAN wemewe kujya kurwana mu gihugu cya Ukraine kubera ko ibingi wabusa nka ushotoye Uburusiya byeruye. Nabwo kandi Ubwongereza bwavuze ko bakoresha indege zabwo Uburusiya gusa bwatanze gasopo bavuga yuko ntihagira igitwaro na kimwe cyangwa intwaro n'imwe ikoreshwa yavuye muri OTAN nta kindi kizakorwa Uburusiya butatabwataka icyo gihugu. Bivugwa yuko icyo gihugu rero kucyataka ari akandi kandare intambara kandi izaba ikomeye cyane. Gusa Amerika ivuga yuko ntago izigera yohereza abasirikare kurwanya Uburusiya no gufasha Ukraine, ahubwo ikizakora izafasha Ukraine mu buryo bwose bushoboka, uburyo bw'ibikoresho harimo imiti, harimo nanone ariko abaganga, ukongera abacancuro b'abasirikare, ukongera intwaro zikomeye kuko dore ko nk'intwaro Uburusiya bwafashe M777 zafashwe n'Abarusiya. Iyi ni y'Abanyamerika, aba Ukraine no bayirwanishaga ariko Abarusiya bayifashe. Nabwo kandi ubuyobozi umunsi Ukraine yatabaje ivuga yuko igisirikare cyabo kitari kubasha guhangana byimazeyo n'ingabo z'Abarusiya zo mu kirere, bari gukoresha drone nyinshi, ibisasu byinshi bya ballistique kuko uko bukene uko bwije ibisasu bisigaye byisuka muri Ukraine. Nabwira ko nta munsi bwira nta bisasu 100 cyangwa se drone zirenga 100 zagize muri Ukraine zaguye, dore ko minsi ashize nabwo Ukraine ariko yinyaye mu isunzu ikagira gutye gakubita hababaza ingabo z'Abarusiya mu gace k'ibintu byabo byari mu ishyamba muri Donetsk. Ibiciro byari mu ishyamba byari ibindiro bikomeye by'Abarusiya bashinze muri Ukraine, ariko Ukraine yagize gutya nayo nyara mu isunzu rwose izana drone zayo zitwika ishyamba ndetse n'ibindiro by'Abarusiya byari barimo bariruka. Burasa gusa bajyaje kurasa ino ndege ya drone itagira abapilote bayirasa ariko ntibayihamya neza, birangira rero ino ndege isubiriyeyo ariko imaze gutwika ibirindiro by'ingabo z'Abarusiya. Haraho Ukraine igira gutya ikarwana nayo ikabasha kwirwanaho, ikabasha guhashya umwanzi wo mu Rusiya mu gace runaka, ariko igiye kurama muri rusange usanga igihugu cy'Uburusiya ariyo kiri gutsinda ino ntambara. Ariko nabwira yuko nubwo bimeze bitya muri Amerika bavuze ko umuntu uzajya ku butegetsi ariwe uzabasha kwaka ino ntambara, ariko nabwira ko amakuru hari nuko n'umungu Joe Biden yashaka kujya ino ntambara ihagarare ndetse kandi guha ubufasha Ukraine intambara base nko bakira ku musozo ihagarare bemere ibiganiro kandi byose bice mu mucyo nkuko byavuzwe ko bigiye kujya mu murongo. Ariko nabwira ko bamwe mu basirikare bakomeye muri Amerika muri cabinet ya Amerika banze neza ko intambara Ukraine n'Uburusiya ihagarara, babyanze yuko intambara ihagarara. Nanone banze yuko intambara ya Hamas na Israel ihagarara kubera yuko hari byinshi biba muri igihugu cy'Uburusiya, hari inca muri igihugu cya Israel, byose babifitiye inyungu igihugu cya Amerika. Amerika ico nyinshi irwana inyuma y'ibindi bihugu, ikarwana inyuma y'indi mitwe yitwaje intwaro ibeshye yuko nyamara ari icyo gihugu kirwana, ariko irebye neza usanga mu mboni z'abasenguzi bavuga yuko Amerika ihishe inyuma y'ibindi. Nko Amerika yishe inyuma igihugu cya Ukraine ikarwana n'Uburusiya, ikarwana y'ibyo n'impamvu Putin rwo avuga ko Uburusiya burwana na OTAN yose, ukongeraho na Amerika ntabwo Uburusiya burwana n'igihugu nka Ukraine kuko ntawe gifite ubushobozi bwo kuba cyangana n'ingabo z'Uburusiya. Hari benshi banavuga yuko nyamara igihugu cy'Uburusiya kirusha kure ubushobozi ibihugu byose bya OTAN byiteranyije, nubwo indege za Amerika zinda kujya kurwana zihangana n'iz'Abarusiya kugira ngo bitateza intambara kubera ko bose barimburana ubundi sigahinduka umuyonga nta watabara undi. Nabwo kandi bungu kugeza uyu munsi kabine ya Amerika yamaze gutangaza ko uza perezida ino ntambara babigoranye ko yahagarika kubera ko ibiba muri Amerika byose babiri ku murongo bisa nkaho ari ibindi bitegurwa. Ariko Donald Trump yavuze ko we natorwa akagirirwa icyizere n'Abanyamerika nta kindi azakora uretse gufata Amerika akashyira mu biganza byiza ndetse kandi akashyiraho umurongo ngenderwaho intambara zihagarara, kuko Trump babizi neza ko yagiye ku butegetsi mu minsi yashize Amerika ibintu by'intambara byarahagaze ndetse kandi bamwe mu basirikare baratahuka, ikindi kandi ireka iby'intambara ishora mu bucuruzi ubushuti n'ibindi bihugu. Ariko nanone ntabwira yuko nubwo byose byabaye bikaba gutya, nabwira ko muri Amerika hari abagina ibibaho. Donald Trump yavuze ko bose abo izo cabinet azazisenya, niyo mpamvu ashaka kwicwa kubera ko avuga cyane, akavuga kuri kwinshi kandi akavuga ibitavugwa rimwe na rimwe, rero akagenda arengera akavuga bamwe mu bantu bakomeye muri Amerika ariko bishe inyuma ya leta yabo batapfa kugaragara. Ariko nanone Uburusiya bwavuze ko bwo bushyigikiye Kamala Harris
muri ntambara, ariko nanone bakavuga ko Kamala Harris natorwa intambara ishobora kuzahagarara, ariko biragoranye cyane kubera intambara yahagarara, kubera ko Ukraine kugira ngo itere Uburusiya n'Uburusiya butere Ukraine bose baterane ndetse kandi banahangane n'intambara, ni ibintu byateguye igihe kirekire bishoboka kugira ngo binigwaho ingaruka z'intambara ndetse kandi n'ibyiza byazo, dore ko intambara igiye kuba abenshi baseguza bavuga yuko Amerika n'ibindi bihugu byo mu Burayi babyarateguye uko bizagenda, bigategura amaherezo y'ino ntambara, bigategura ndetse n'ingaruka zizagera ku isi hamwe na hamwe ndetse kandi n'inyungu bwabo bazavanamo. Dore ko igihugu cya Ukraine abenshi mutaye mwibaza impamvu gihora muri ntambara nk'uko bimeze bityo, ari kubona nyamara igihugu kigenda giri ku muyongo, igihugu gifite petrol ndetse n'igihugu cy'Uburusiya bituranye nabyo nuko bigo byo muri Aziya nk'ariya muri igice cya Ukraine kijyanye n'Uburayi harimo petrol nyinshi, ibibuka nubwo bicuruza petrol bigaragara ko nyamara ibihugu byo mu Burayi ndetse na Otani babishaka kugira ngo bitware uko bishaka nka Amerika gucukura bijyanira. Dore ko kandi ikindi urugamba rwakoraga intwaro za Ukraine narwo uyu munsi ntago rukiba rwarasenywe, rusenywe n'ingabo z'Abarusiya, ariko nanone Ukraine ifite intwaro kirimbuzi n'abihugu mu biganiro byabanje wasonye mu kabireba zarasenywe intwaro zayo, gusa ino ntambara iracyakomeje, baracyahanganye, uburya byose birangizwa n'intambara ndetse kandi bigatangizwa n'intambara, ntawe uzi uko bizarangika, tuyanga amaso turebe ino ntambara iragana he, ashobora kuzaba intambara ya gatatu y'isi nk'uko bivugwa, dore ko buri munsi uko bukene uko bwije abandi kavuga ko intambara ya gatatu y'isi iri gututumba, kubera ko igiye kureba usanga ibihugu byinshi byose biryamiye amajanja, ya bihugu byo mu Burayi ukongeraho Uburusiya n'indi bihugu bishyigikiye Korea ya ruguru, kongeraho Ubushinwa, byose usanga biryamiye amajanja bimeze nkaho byiteguye ko intambara ishobora kuba kandi baye nukurimburana, ubundi ngo ibyatsi bikabigenderamo, dore ko bavuga ko aho ngo inzovu zirwane burya ibyatsi aribyo bibigenderamo, rero ibihugu by'intege nkeya byabigenderamo, dore ko nanone ubukungu ku isi bwasubira inyuma, ibihugu bikennye nuko kuko benshi bajya mu ntambara, kandi nabwira ko ibihugu bishyikirana ni nako intambara igenda irushaho gukomera, kandi ibisasu kirimbuzi byakoreshwa ngaho nguko. Rero kora subscribe n'utarekora like ndetse na comment nuko intambara y'Uburusiya na Ukraine ihagaze n'ibice byafashwe.